Despunte. 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 Este año, aparte de la colección de todos los años de los chavales que acaban, está miscelánea, pero aparte presentamos la colección que quedó de segunda en el concurso de Trendipia de todas las escuelas de España, ¿no? Entonces hacemos ahí un paréntesis y aparte pues los alumnos de joyería hacen un pequeño desfile de piezas, digamos con un cierto tamaño, para que se puedan también exponer, ¿no? Y que se vea un poco el trabajo de la escuela. Intentamos, más que nada, crear un poco de sinergia entre moda, escultura, joyería, o sea, aupar todo ahí, y sobre todo, pues bueno, pues aquí en Santiago, porque aparte nosotros somos el único centro público de Galicia y entonces pues queremos darle pues un impulso grande, ¿no? Despunte. Pues mi colección se llama Alén, consta de 5 estilismos de mujer y habla un poquito de la inexistencia de los límites entre el mundo de ultratumba y el mundo de los vivos. Entonces es un poco huir de los colores oscuros hasta unos colores más neutros y apagados y mezclar un poquito lo minimal con lo romántico. Entonces llegar hasta ese punto. La artesanía un poquito, trabajar un poquito con las texturas y con los tejidos. Normalmente naturales. Prefiero las gasas y transparencias con las que puedas jugar pues, con diferentes capas y eso, las transparencias, el que se puedan ver, no ver y jugar un poquito con eso y las luces. Yeah, I feel trapped, backed into a corner. Sometimes I feel like I've been putting on a fake persona. I'm still gon' stand my ground, a rap warrior. Give me the nod and I'll be going to bat for ya. You are me, you, all of you listening, all of you waiting and hoping and wishing for one to come through who gonna open your vision until you see the bright light shining in the distance. We all got problems like everybody else. I always tend to lose when I battle with myself. I rebel with the booze and I jeopardize my health. Walk a day in my shoes, then tell me how you felt. Never judge till you fully understand. You'll never see it coming cause the shit is never planned. You'll never know his actions until you know the man. And you'll never know the man if you never lend a hand. Look deep in yourself, deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Look deep in yourself, deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. For what I believe, cause I got a set of nuts. Digging deep inside myself like I'm shoveling my guts. Never have before, cause I never gave a what do you wanna be when you finally grow up? That's a question I never really got. I'm gonna be me if you like it or not. That's how I used to think until I finally thought that it's not that easy. Cause life brings a lot of change and hard pains and certain things that change your mind frame and rearrange your mentality. What my nephew and niece think about me is more important than your hourly salary. If you don't get it yet, then you will. Maybe you won't, but maybe you will. You maybe you'll feel the way that I feel. Then maybe you'll see that I'm trying to keep it real. Yeah, deep in yourself, deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Look deep in yourself, deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Yeah, I feel trapped, backed into a corner. Sometimes I feel like I've been putting on a fake persona. I'm still gon' stand my ground, a rap warrior. Give me the nod and I'll be going to bat for ya. You are me, you, all of you listening, all of you waiting and hoping and wishing for one to come through who gonna open your vision until you see the bright light shining in the distance. We all got problems like everybody else. I always tend to lose when I battle with myself. A miña colección chamase Taoya Mebi, consta de 7 estilismos, está inspirado nun estilo de belleza xaponés que se empezou a instaurar en Xapón no ano 1830, máis ou menos. Consiste nun estilo de belleza femenino moi delicado, algo suxerente, pero con algunhas transparencias e demais, pero sin deixar ver nada.
Básicamente eso, con colores moi pasteles, blancos, algún plata, porque eles usaban o pan de plata para pintar e demais. Cada un ten o seu estilo. Eu, por exemplo, intento facer roupa para a xente da calle. O que quero é que a xente vexa a miña roupa e diga, eu eso poríao para ir ao cine ou para ir cenar ou para ir de festa, para o que sea. Eu penso que os puntos máis fuertes da miña colección son os texidos utilizados, que son todo texidos naturales, linos e algodóns principalmente. Por exemplo, este top que levo é dun texido que me fixe unha artesana para a colección, feito de maneira artesanal, como se facía antigamente nos teares. Despois, outro punto forte son os complementos, que tamén son feitos por un artesán en piel, todo en piel. Despois saltan algunha pintura a man con elementos de obras xaponesas desa época. Bueno, a miña colección chamase QQ e está basada no minimalismo. Entonces, centrei artes diferentes que teñan todo que ver co minimalismo, empezando
por Malevich, o cuadrado blanco e o cuadrado negro, pasando por neoplasticismo de Mondrian, e os colores primarios e a arquitectura de Mies van der Rohe. Pero sobre todo me basei nas esculturas do escultor neoyorquino Sol DeWitt. Entonces, son tejidos cortados a láser de neopreno xunto con texidos nobles que non teñen nada de sintéticos. Os únicos que son sintéticos son os troquelados. E aparte fixen unhas joias que están diseñadas en impresora 3D, feitas en impresora 3D, que son de nylon. E bueno, son 5 estilismos, empezando polo blanco puro e despois pasando polos primarios, que é rojo, blanco, azul e negro, amarillo, blanco e o último é negro. Pois eu creo que é innovación, no? Tratar os tejidos, cortalos a láser, facer joias impresas en 3D e traballar sobre todo as formas, basándome sobre todo, bueno, no que che dixen antes, na arquitectura de Mies van der Rohe e nas esculturas de Sol DeWitt. E, bueno, con tejidos moi nobles, que son algodón, popelín, sedas, organzas de seda. Pois eu vexo que hai un nivel moi alto. A min, bueno, me gustan todas, non decir que me fascinan. Eu creo que están moi ben todas. Bueno, a miña colección basease na cita de Morgan Petro sobre o diseño de... Bueno, que é un estilista de diseño de moda e tal, que é como a mezcla entre a silueta de sastrería e todo o que é as prendas deportivas. Entón, todo é como máis... Bueno, céntrase no que é lo que acota o que é a traxe sudadeira 2.0, en donde mezclan aspectos de sastrería con sudadeiras, pantalones de pinza, e bueno, así. Bueno, moitos referentes son do mundo da arte, sobre todo a paleta de colores está inspirada nos anos 80,
ten moito estampado que tamén ten que ver co mundo dos ollos, a nivel de oftalmoloxía, sobre todo o uso de materiais, entre o que son os materiais sintéticos, como as polipieles, mezclados cos materiais máis naturais, como, bueno, o que son as fibras de algodón, a seda salvaxe. To talk to you. Now you and me got something real good, and I don't wanna mess it up. Baby, sometimes you don't listen to me. I guess you don't want to, but you need to know there's certain things just won't go. You might feel like I say this to you all the time. Maybe you might think I've heard it all before. I know people say the grass is greener across the fence on the other side. But what I'm telling you is for you and you only, baby. My love for you, I cannot hide. Pois hoxe presento o meu traballo de fin de grao, que é unha colección sobre moda adolescente inspirada nas rapazas do cómic xaponés. Bueno, está inspirada nos uniformes escolares, na animación, na cultura pop, nos debuxos animados. Os meus puntos fortes, pois penso que os meus puntos fortes son os estampados, que son estampados manuais feitos a tinta e logo impresos digitais, e creo que están bastante ben. Bueno, non sabería decirche máis, a ornamentación, os bordados. Eu noto que este ano, como que as coleccións das miñas compañeiras son máis comerciais, máis poñibles. Non sei, que é un xiro un pouco diferente a de outros anos, nin mellor nin peor.
miña colección é ambigua, é unisex, entón pois teño 3 modelos homes e 3 modelos mulleres. Todas as prendas e os complementos son completamente intercambiables. A colección está feita para que calquer pantalón se poda combinar con calquer camisa, abrigos, etc. Entón é un pouco como esa filosofía que elixín para o meu proxecto. A min encántame a colección de complementos, eu deseño complementos e calzado eu fago eu de forma artesanal e a man. Eso eu creo que é un dos meus puntos fuertes e tamén a combinación de tecidos e a experimentación con tecidos como plástico. No desfile vades ver que hai un abrigo de plástico que é como un hibridaxe do abrigo do peregrino transparente. Entón é un pouco como unha homenaxe. Parfois je dois partir, je dois être seul. J'ai besoin de me recueillir et penser. Ce n'est jamais de ta faute. Parfois je dois marcher. J'ai besoin de trouver un nouveau chemin. Tu m'as vu quand je me sens prisonnier. Cela n'a rien à faire avec toi. Quand nous avons fait l'amour, quand j'ai regardé dans tes yeux, je vis l'amour avec l'inquiétude. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Parfois quand j'ai promis de rester, tu n'as pas su. C'était pour me faire confiance. C'est une incertitude avec laquelle tu as vécu, mais ce n'était pas de ta faute. Tout laisser. Je suis un homme en peine, un vagabond. Je comprends que je brise ton cœur. Pues mi colección es completamente distinta, son vestidos totalmente de noche, muy elegantes, alta costura, todo con pedrería, encaje, todos son tejidos hechos artesanalmente y todo cosido por mí, de hecho. Sí, en el libro de las 1001 noches, en el personaje principal, que es Sherezade, y a lo largo de la colección lo voy expresando de manera distinta. Hey, what's up? This is AJ. This is like my desk mic, and it's like 2:30 in the morning. My neighbors are asleep, so I have to be kind of quiet. But anyways, I had to stop, or maybe I could get some help with this song. My friend is getting married in a couple of months, and I wanted to write a song. So, anyways, again, I apologize for the crappy recording. But if you can help, and I don't have any thoughts about what you want to do with it, just get in touch with me. Alright, so just something nice, something romantic, sort of. Anyways. If I only had one breath to breathe,
butterfly wings and make it something special. En concreto, nada, yo en la búsqueda de los materiales quería estar en contacto con un artesano que me ayudó para trabajar la piel, lo hago en cuero, la mitad del proyecto, y luego también con una mujer una amiga mía, que me ayudó también a hacer las piezas en ganchillo. Y luego nada, con esto quiero tratar un poco de mostrar lo que soy yo y lo que represento. Yeah, I feel trapped, backed into a corner. Sometimes I feel like I've been putting on a fake persona. I'm still gon' stand my ground, a rap warrior. Give me the nod and I'll be going to bat for ya. You are me, you, all of you listening, all of you waiting and hoping and wishing for one to come through who's gonna open your vision until you see the bright light shining in the distance. We all got problems like everybody else. I always tend to lose when I battle with myself. I rebel with the booze and I jeopardize my health. Walk a day in my shoes, then tell me how you feel. Never judge till you fully understand. You'll never see it coming cause the shit is never planned. You'll never know his actions until you know the man. And you'll never know the man if you never lend a hand. Look deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take your deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Look deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take your deep breath and stand up when the strength in your legs done left. For what I believe, cause I got a set of nuts. Digging deep inside myself like I'm shoveling my guts. Never have the foe, cause I never gave a what do you wanna be when you finally grow up? That's a question I never really got. I'm gonna be me if you like it or not. That's how I used to think until I finally thought that it's not that easy. Cause life brings a lot of change and hard pains and certain things that change your mind frame and rearrange your mentality. What my nephew and niece think about me is more important than your hourly salary. If you don't get it yet, then you will. Maybe you won't, but maybe you will. You maybe you'll feel the way that I feel. Then maybe you'll see that I'm trying to keep it real. Yeah, deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Look deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Yeah, I feel trapped, backed into a corner. Sometimes I feel like I've been putting on a fake persona. I'm still gon' stand my ground, a rap warrior. Give me the nod and I'll be going to bat for ya. You are me, you, all of you listening.
listening. All of you waiting and hoping and wishing for one to come through who wanna open your vision until you see the bright light shining in the distance. We all got problems like everybody else. I always tend to lose when I battle with myself. I rebel with the booze and I jeopardize my health. Walk a day in my shoes, then tell me how you feel. Presento o meu proxecto, son 6 looks completos. Bueno, a colección chamase Calma. Está basado un pouco na historia da alma ao largo da historia. Son looks que intentan como sacar esa alma que din que todos levamos dentro un pouco para fora a modo de bordados e colores. Sí, eu penso que acaba sendo algo moi personal, acabas plasmando os teus sentimentos e as túas creencias nesa colección e acaba sendo o resultado, os bordados. Porque é unha colección moi blanca, toda moi neutra e de repente pois os bordados son os que aportan un pouco o color e a textura. É aí onde quero representar o que é a alma. Representado como un escaparate visual do que intento, bueno, da ruta do viño do sur de Ourense. É como un escaparate visual para intentar que a xente vaya a visitar esa zona. Entonces, o que fago é coller cousas típicas dali e interpretalas. Entonces teño un vestido piliqueiro, que é reinterpretación do piliqueiro, e despois outras son os momentos do proceso da elaboración do viño, pois dende as propias viñas e
hasta o proceso da vendima e da elaboración do viño hasta xa as botellas. Entonces, cada estilismo é parte dese proceso. Támega, o río Támega é o fío conductor. Entonces, o que fago é eso, que collo parte por exemplo, o Piliqueiro para situar onde realmente é a zona que estou representando. E despois xa o outro é representar parte do proceso do viño, nada máis. Moi diferentes entre nós, porque cada compañeira pois somos diferentes e notase tamén no noso traballo. Aí sí que se nota realmente o gusto que ten cada persoa e a súa técnica, non? Entonces, vexo que hai moito nivel, pero que é moi diversificado, non? No sentido de que cada unha ten a súa especialidade, como quen dice. To talk to you. Now you and me got something real good, and I don't wanna mess it up. Baby, sometimes you don't listen to me. I guess you don't want to, but you need to know there's certain things just won't go. You might feel like I say this to you all the time. Maybe you might think I heard it all before. I know people say the grass is greener. Bueno, pues es una colección que se llama Struik. Struik significa la veta de los árboles en inglés. Entonces, bueno, esto quiere decir que es una colección basada en la arquitectura orgánica, todo el movimiento de la naturaleza y la mezcla o la antítesis con el minimalismo. Entonces vamos a ver colores naturales junto blanco y negro, cortes muy limpios y sobre todo intentar mezclar la piel desnuda con una introducción de la piel mediante transparencias, de repente tejidos opacos, mucho contraste de colores mediante los contrastes de tejidos, ¿no? Y también la textura, es decir, se combinan tejidos fuertes con tejidos mucho más volátiles, que crean movimiento y así da mucha vida a la colección. Es una colección bastante comercial, pero que tiene un punto creativo, aparte de artesanal. Los botones están realizados a mano, que tienen forma de hoja, y los plisados también, así como el nido de abeja, y bueno, el estampado fue creado para la colección. Yo diría que el patronaje, porque son formas que aparentemente son siluetas sencillas, pero luego te das cuenta que tienen muchos cortes, ¿no? Y que la forma de mantener las formas que tiene en tela es muy difícil. Entonces tiene un gran nivel de investigación detrás para poder hacer que eso sea posible. Of introducing you to Michael Anthony. You walk up in line, time after time, thinking
the game isn't played that way. You've got to stay on track. Watch your back. 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 Looking around you and thinking it's okay. Forgetting about the things that you did yesterday. So many problems you face. Walk that away. Stay on track. Watch your back. Stay on track. Watch your back. And now for our feature presentation. Get around thinking about the times you say. Talking about every single day. 2 steps forward and 1 step back. Trying to remain on track. Despunte. Time moves heavily this summer. Years with fire, cruel like a dragon. For we are in the army, reporting to the higher authorities. Supernatural, I wanna fly, wanna fly, wanna fly. Supernatural, I wanna dance, soar to new heights like a kite through a sky so blue. There's blood on their shoes. Ration supplies are so hard to find. Care for the poor, to be a champion in this world. Supernatural, I wanna fly, fly. Supernatural, say goodbye. Supernatural, I wanna fly, Supernatural. Like a dragon out of its cave, I'm Ruby, my world is kind of fake. I love to acknowledge I'm guilty here and there. Any crime I can be a part of, I love to confess. Federal agents are out to get me. No crimes committed, it's me trying to sing. Never cry, dear, for your fear. It's better not to fight, to make peace without sound. I write this song somehow. Now is the time for you to finalize. This life must be meaningful before you and I die. Como todos os anos, temos todo tipo de traballos, uns máis arriscados que outros, pero todos con moita calidade. Este ano, ademais, no tema masculino hai un par de coleccións que se meten bastante, que normalmente a maioría das coleccións son femininas,
e casi todas as prendas son moi poñibles, sí. Pensar no primeiro curso, que ademais, xa como profesora, eu dou no primeiro curso e no cuarto, a evolución é abismal. Rapaces que ti dis, madre mía, en primeiro, o que hai que facer aquí, e a verdade é que evoluciona moitísimo. Secret, secret, secret things. Secret, secret things. Secret. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is still the question. Sowing seeds and secret things, imagining the change I wish to see, to be or not to be. Planted deep down, buried starts and fertile ground, embryo soon searching. Planted deep down, darkness moving closer around this new light emerging. Secret things, sweet and green. Secret things, safely loved by me. Oh, what dreams may come for the young souls born from this world of one. Planted deep down, softly sleeping in the ground, little cosmos hibernating, ocean breaking through the ground. Another public cycle comes around, germinating. Secret things, sweet and green. Secret things, safely loved by me. Do you dare to bear the whips and scorns of time? Yes, save a breath inside this moment. I Or not to be, that is the question. Secret things, sweet and green. Secret things, safely loved by me. Safely loved by me. Safely loved by To be or not to be, is the question. love. Secret Parfois je dois partir, je dois être seul. J'ai besoin de me recueillir et penser. Ce n'est jamais de ta faute.
Parfois je dois marcher, j'ai besoin de trouver un nouveau chemin. Tu m'as vu quand je me sens prisonnier, cela n'a rien à faire avec toi. Parfois quand nous avons fait l'amour, quand je regardais dans tes yeux, je vis l'amour avec l'inquiétude. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Parfois quand j'ai promis de rester, tu n'as pas su, c'était pour me faire confiance. C'est une incertitude avec laquelle tu as vécu, mais ce n'était pas de ta faute. Parfois je dois tout laisser, je suis une âme en peine, un vagabond. Je comprends que je brise ton cœur, mais il n'y a rien que je puisse faire. Yeah, 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 yeah. Yeah, I feel trapped, backed into a corner. Sometimes I feel like I've been putting on a fake persona. I'm still gon' stand my ground, a rap warrior. Give me the nod and I'll be going to bat for ya. You are me, you, all of you listening, all of you waiting and hoping and wishing for one to come through who's gonna open your vision until you see the bright light shining in the distance. We all got problems like everybody else. I always tend to lose when I battle with myself. I rebel with the booze and I jeopardize my health. Walk a day in my shoes, then tell me how you felt. Never judge till you fully understand. You'll never see it coming cause the shit is never planned. You'll never know his actions until you know the man. And you'll never know the man if you never lend a hand. Look deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Look deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. For what I believe, cause I got a set of nuts. Digging deep inside myself like I'm shoveling my guts. Never have before, cause I never gave a what do you wanna be when you finally grow up? That's a question I never really got. I'm gonna be me if you like it or not. That's how I used to think until I finally thought that it's not that easy. Cause life brings a lot of change and hard pains and certain things that change your mind frame and rearrange your mentality. What my nephew and niece think about me is more important than your hourly salary. If you don't get it yet, then you will. Maybe you won't, but maybe you will. Then maybe you'll feel the way that I feel. Then maybe you'll see that I'm trying to keep it real. Yeah, deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left. Look deep in yourself, think deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge. Take a deep breath and stand up when the strength in your legs done left.
Can make us strong.
pensar que es para desfile, no son joyas que se vayan a poner por la calle normalmente. Entonces hay que tener eso en mente para diseñar algo que sea mucho más espectacular. Y bueno, también lleva mucho más trabajo porque no es lo mismo trabajar en pequeñito que trabajar a otra escala. Sí, además para trabajar a otra escala ya tienes que... Ya no es usar los monóculos o usar las pinzas, tienes que... más a lo grande, más... todo más hardcore. Presentamos muchos estilos, desde estilos futuristas, isabelinos, algo más clásico, geométricos... Son una serie de piezas que se salen de las tipologías comunes, no solo vamos a ver anillos y colgantes, digamos, vamos a ver cosas mucho más excesivas, digamos, y una variedad infinita. Tanto a moda como a joyería é algo que vai xunto, o sea, non... É como non se pode separar, tal e como hai vestidos que levan pedrería ou levan tal, e hai como joyas que levan tela, terciopelo, vamos, que solápanse moito, entonces teñen que ir xuntas. Sí, yo creo que es una gran oportunidad dentro de la escuela Mestre Mateo para la joyería, que nos unamos también a este tipo de eventos porque también es un reclamo más y nos ayuda también a dar a conocer nuestro trabajo. It's so good, 'cause I'm ready to play. No
scared. You seem ready, fully prepared. Surprise me, surprise me. Surprise me, surprise me. Surprise me, surprise me. I had enough, yeah, I'm through. Give me something I can use. Show me things I've never seen. Gonna be hard, 'cause I've seen everything. Surprise me, surprise me, surprise me. Surprise me, surprise me, surprise me. Take my hand, I'll show you the way. It's all good, 'cause I'm ready to play. Don't you worry, don't be scared. You seem ready, fully prepared. Surprise me, surprise me, surprise me. Surprise me, surprise me, surprise me. Surprise me, surprise me. Surprise me. Calling Sister Midnight. Calling Sister Midnight. For the plan. Buzz us back and we'll discuss it all. I got your number. I got your number. Please, don't and hamper me. Calling Sister Midnight. Calling Sister Midnight.
Vamos a mostrar unha colección grupal que presentamos nun concurso a nivel nacional de escolas de moda. Neste caso o grupo chamámonos Always e a colección chamase Headway. Intenta reflexar o espírito dunha muller libre, con ganas de aprender, con dirección a eso, a evolucionar e a sentirse eso, culturalmente libre, de novo. Sobre todo, pois hai dous golpes moi fortes que na nosa inspiración tamén explicamos, que é a calma e a forza, ou o caos, a calma e o caos, e despois xa hai liñas moi lánguidas, moi estilizadas, e despois xa pois metemos o que é o caos e a explosión de cor nas texturas. Bueno, o concurso nacional quedamos de segundas e fomos a única escola de entre todas as escolas de España pública que chegou á final e gañamos o segundo premio, así que, bueno, eso é de, ¿no? de predicir. Despunte. Por unanimidade, decidimos que é Adriana Barreiro Angueira, coa canción Ciudadana. Forte aplauso para Adriana. Que quedase o mellor posible, pois a verdade é que agradecese que cho reconozca. A quen queres dedicarle o premio? Pois a toda a miña familia, a toda a xente que me axudou no proxecto, ao meu mozo, e a todas as miñas amigas que estiveron aí apoiándome todos os días. Pois non sei, a verdad, porque non me esperaba que fose a gañar, pero bueno, supoño que a sensibilidade que transmite un pouco a colección. Despunte. Despunte.